Ej, pozdrav tebi tamo. Kako znati što ti je kad nisi sigurna što te muči, što ti se događa? Znaš i sama ako radiš na sebi da ima situacija kada su nekakve spoznaje dosta velike, jake, intenzivne, emocionalno i da je sasvim normalno ponekad da više ne znaš gdje si i šta se događa. Ko da ti je neko uzeo tlo pod nogama. To je sasvim normalno jer rad na sebi traži određenu koncentraciju, energiju i svaka ti čast na tome, čestitam. Ćao. Šta možeš napraviti? Znači kad ti nije jasno što ti je, šta te muči. Možeš si pomoći na način da si pitaš, možeš si pomoći na način da se pitaš prvo od 1 do 10 u kojoj sam fazi, gdje je 1 totalno sam opuštena, sve mi je u redu, baš sam zadovoljna, i 10 gdje je jako sam nemirna, ne mogu se skoncentrirati, totalno sam nezadovoljna. A sve negdje što je više od 5, čovjeku je vrlo teško se skoncentrirati, pogledati u sebe šta se dešava. Znači evo možeš si pomoći s time. Znači gdje sam od 1 do 10. Zatim možeš se zapitati kako se osjećam ili koje su mi emocije. Da li si, možeš se zapitati, jesi tužna, da li te strah, da li si razočarana, da li si vesela, da li si zadovoljna. Onda se možeš pitati koje su ti senzacije u tijelu. Da li te steže u grlu, da li te steže u prsima, da li ti je knedla u grlu, da li ti zuji u ušima, da li ti se vrti u glavi, da li te bole križa. Nakon toga se možeš zapitati, a koja misao, šta mi se to muva po glavi? Možeš se zapitati, pa recimo možeš doći do spoznaje, sinoć sam skužila da je ponašanje mog partnera, koje nije baš da mi se sviđa, isto kao i ponašanje od moje mame. Pa mi je sad to malo teško za prihvatiti, malo mi je to neobično. Evo, to može biti jedno razmišljanje, može ih biti 1000. Vrlo bi me veselilo da u komentarima ili u inboxu napišeš kako ti je išlo i šta se događalo, koliko ti je bilo lakše, da li ti je pomagalo. Isto tako, bilo bi mi drago da u inbox, možeš i ovdje ispod u komentarima, napišeš o čemu bi željela da pričam u ovim kratkim live-ićima. Znači idemo još jednom. Ako te nešto muči, a nisi baš sigurna šta ti je, pomoć si možeš tako. Da prvo osvijestiš od 1 do 10 kako se osjećaš. Onda da se zapitaš koje su mi to emocije, koji osjećaji idu trenutno, koji su mi aktualni. Zatim da se pitaš koje su ti senzacije u tijelu i nakon toga koje misli ti lete po glavi. Vidjet ćeš da se ponavljaju neke, da su češće. To je to za sada i vidimo se sutra. Pozdrav, čao!